Hambai kaitono teisa haino hai joraman mani bagai dinini o Lord's Day kaitoni salo jeng gorongai malai mani jini joto ta kokte bukuk songbai belai no kaitono hambai tei o bisini ingibo kaitono belai hambai maribo jeng obo hai gorongai tongman mani kaitor bai tei jini joto ta kokte bukuk songbai ngai ang tini elambak nainai Psalms 130 verse 1 to 8. Out of the depths have I cried unto thee, O Lord. Lord, hear my voice. Let thine ears be attentive to the voice of my supplications. If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared. I wait for the Lord, my soul doth wait, and in his words do I hope. My soul waited for the Lord, more than they that watch for the morning. I say, more than they that watch for the morning. Let Israel hope in the Lord, for with the Lord there is mercy, and with him is plenteous redemption, and he shall redeem Israel from all his iniquities. Belai hambai जों दिनैनि हालो काइजोनि म kokthai kokubui belai nangsugo obo belai personal jini khoroksa ni life bo kaitoro especially जों kaisa kai cheri na leyano obo hungka hangke jini life bo jepro asuk spiritually emotionally eba kai jini a life bo asuk kutugo thangai nangayo asuk deeply jini bokhawo jini life bo thangai effect khaijugo abo hai stage thang sogoyo jini life jung je fro asuk kai jini chaya jugya sumsok a sumsok ni jini bokhawo thangai effect khaimani jini life thangai effect khaimani a sumsok ni je poza hilikmu the weight of the guilt hinmani ko eba khai jini life jung suriu a surimani a answer jung je fro mania o kongno je sawo je lobmung 130 obo kaisa abo haini khorang ni kongno sawo abo hai jora ni kongno sawo abo hai moment ni kongno sawo a moment a jora pru je pru o khorang umti chini bokhawo asai dongo chini lan eba khai jeng asakai chini bokhawo kabjak amsakai jeng bokhawo thangai effect khaijak chini life I am not worthy ang belai khai worthy ang belai khai helpless ani kono mulya goroi ani kono value goroi जों अनेक समय जों आसक जागा अबस्थाय थांसगयो अबनि बागै नां अबहाय ओंखाना जों अबहाय स्टेजआव थांसगमोन ते कायसा साइट हंगा हंके यस आई एम नॉट वर्दी फियाबा देयर इज ए होप आ जागाव कायसा लामा दङ खातुंमा लामा दङ इवन दो आई एम नॉट वर्दी अबहाय जरा अबहाय स्टेजआव दिनि अकक अ एलमबाक जोंनो सागलायो इंगा अरो जे सामिस जों नुगो जे लबमुंनि बिसिंते अ जे सामिस अबो हाय कायसा जर्नी अबो हिमै दंफ्रुओ बिनि सुमजगो बिनि सुमजगनि पजावो बिनि बर्डन जे दंगो आ जागावो बो हिमै दंगो सुमजगनि बर्डन सुमजगनि पजावो बो आसकाय हरबाया काय हिमै दं आ सुमजगनि बर्डन जिनि बिसिङो हिमै पजा हिलेगै थांब्रो आबो हाय जर्नीओ जों हिमै थांब्रो एलामागो जोंनो फुनुका बाट नि अ जागावो जोंनो फुनुगो अबो कायसा ग्रामेटिकली कक्साना थांगा हंके कंजंक्शन अ जागावो जॉइन खायफायो द वर्ड्स बाट और जॉइन खायफायो तामनो जॉइन खायहिंके फाइंडिंग फॉरगिवनेस निनि बिसिंतिले आक नाकार सानमुं नाकारि मानजाकमुं नाकार रिजाकमुं हिब्रु ककबाय हिंगे सेलिका हिनो आबनो फॉरगिवनेस आ लामाले तंगो समवन वेटिंग और जगह खरकसा जों आ वेटिंग पीरियड वेटिंग सीजन साबनो वेटिंग ऑन गॉड काइतरनो आज ए कॉन्फिडेंट काइतुनि बिसिंति सिमिसे आ प्रॉमिस माने मान अबनि बागै अ जे साम 130 अबो कायसा रजाबमुं जों सिबो फियाबो अबो कायसा केबो नि व्यक्तिनि जीवनो केबो नि लाइफो कायसा वान्डारिं हायिंगै दंगो माने तामो खाया अबो हाय वान्डारिं स्टेजो बररक आबो हाय लाइफो कलाइफ्रु अकंनो फनुगै सामानिको माने जों वान्डार खायो कैन गॉड रियली फॉरगिव मी आनी सुमजगासो गोबांमा आनी जाया आसो गोबांमा आं जे ओसोगानि लाइफो जों जालबाय आं कोनो खायनि कोनो लामा गोरै संसारनि फासिंबो कोनो सल्यूशन गोरै तेबोसि बांग्रोक तेबोसि पजा
khiligruk abo hai stage so abo hai jorawo kaito nangano oroni hoijano nakar dari mano ani sumsoni pojano nang kibi dari mano can God really forgive me a question asayo jini borong ni jibono oboni bage oro je jungno oro phunuka out of the depths I cry to you have I cried unto thee O Lord hear my voice ani khorang no khana jari nini khunju ani phasingo ani khorang ni phasingo ani je plea khaimani ani je asuk abedan khaimani a khairokmung nangano rijadi attentive to ni jadi ingo oro je depth ni jungno phunuka je a je deep je depths obo belaike kuthuk obo belaike profound obo belaike deep borong ni jibono oro jung poetically oro expression deeply expression literature by oro deep ni expression khaimani kono simi saya obo kaisa borok ni jibono amsuk stage thangai experience khayo je overwhelming situation nung ang face khayo tamono tuyoi nini ani a je jaya a sumsok a guilt a iniquities jungno amsakai thangai effect khlayo yo je amsuk tek to laibo amsuk sorrow amsuk heartbroken amsuk despair laibo je oro jungno depth ni kongno phunogo a kuthuk jung kaisa tui kuthugo gulugui tongma hai helpless jini kono side puno help grei we are helpless dei jung kaisa separate khlaijak jini kono solidity himani grei we are separated jini chayani bagai nini ani a sumsok jungno effect khlaimani bagai a separation jungno khlaijaka abo hai jorawo o context jungno belaikeno bujogui sawo jung jini spiritual belaike spiritual jibono belaike kuthuk belaike emotional disturbance belaike spiritual jung disturbance spiritual jung asakai gulugjak amsakai jini emotional jung disturb khlaijak abo hai condition jungno okongno elambak phunugui je saw hingai orok obo kaisa jung nobar kotoro jung kamai tongma haini saw jeta tuijlang ba storm siwo jung oro phunugmani kokhai kono side pono nang banchina lama kri tui kuthung ni kini kesaro yang obo nobar kotor aing obo nobar kotor inga obo just jungno o elambak physically nang kulugui tongmani kongno simi saya physical drowning ni kongno simi saya ro pheba obo je station nang thangai soguika obo kaisa nini pholawo nini soul nini a phola belaike crash khaiju kanano belaike ni na a phola nanos pholawo nang asgai kulugjak nini a pholawo nini a poza sumjongni poza hilikmani bagai nono tolao khiklai chukka aboni consequences nang manai tongmani jorawo oboni bagai oro samis bo kabai kaitini thaniwo botini sanu suriwo a kuthuk ni hoite out of the depths a kuthuk ni hoite o kaito ro subrayo nang ani okhorang no nang khana jari tini nang simi se arani hoite ano rescue khlaimanu phiogui manu oh God oboni bagai obo belaike kuthuk belaike profound tini jungno sumsok kinmani sin creates schism ni sumsok jungno division tubu sumsok jungno sakagu sabai sakak between humanity and God borok munusyo bai te kaituni bisingo a sumsok division tu jungno a sumsok jungno division tu mani phasingo kai jungno suklogu jungno drowning khlayo bo jaga drowning khlai jini guilt jini sumsogo je we are incapable of saving ourselves jungni ji sakno jini kono khomata grei jini kono samortho grei je jung sak jung banjioi manai jung save khlai manai oboni bage oro samis bo belaikai saimano abo ani bage asambhav ani pokhe abo manya aboni bage kaitor God you are merciful nung no a merciful kaitor nung no khairongnai kaitor nung ani a bukha broken heart no nung khana jadi ani o kapung no nung khana jadi inga o jagao tini bini a deep boje asuk deep stage o thangai sogoika asuk bini overwhelming situation o bini life o thangai sogoika obo abo bai paiya there is not the end phiaba orobo obo saimano je redemption phiok jakmu comes from you aboni ni bisingti se phaija goini saw abongka God's grace kaitoni akhairongmani bisingti anole phiogui manu bo a saito saimano bini as a stage there is not the end bo abo saimano aboni hoite ang lama manani hingkai phiok jangnani hingke kaitoni a grace bo saimano ate kaisa saito hinga obo kaisa mo elambak jongno junani life ni kongno bo jongno khana je junani kapmung bo kaisa
a kotorni bohogo bo tindin bo tini ajaga kelai tongoika hingga obo simia a reference o hingke sobrai Jesu Kristo ni bini je disciple a Peter bo bini je sengnugo stormy siwo bo kaisa tuyo kelegi tongpruo bo je crying out khai tongo kai tono bo apro kabai bo saka Lord save me sobrai ngano muthangja deran hote Matthew 14:30 was jeng abo nugo obo belai kaisa case o jeng nai nei ka hingke o je kuthuk a je deep ba depth abo high stage o chini poitono exercise khlaimani nugo jeng kelog ongke kelegi simi thangya a kelangmani jorao chini poito je exercise to mani Lord save me abo kai chini poitoni practice o jeng nukha that jeng muthangjangnani musungo jeng o stage o tongnani musungya jeng o sinking drowning stage o jeng tongna musungya aboni bagi kaito nang aroni hoite phiogoi mano only you apro chini poitono exercise khaima nukha Peter ni poitono exercise khaima nukha ara faith is exercised sunga ajaga phunuka hinga o jaga wo poitono simi exercise khaima ni phunuglia kaitor bo bini deliverance kaitor bahike phio abo bo revealed inka abo bo phunuk jakha that kaitor himani is able tini phunuka bo bahike bin borong phio bahike muthang abo bo phunuka reveal khlai khani kaboni bagai oro je kuthuk chini life or depth himani jeng kaisa despair chini bokha heartbroken abo kaisa jongno point khayu abo hai jorabo chini phola belai ke humble na nango belai ke sinana ni nango God's mercy and grace belai ke jeng sini manani manthai recognize khlainani nang kai toro jeng belai ke koinene meekness ngi jeng phanyani nango ka oboni bagai oro jeng personally borok khoroksa kai jeng reflect khlainai ka hangke chini life no jeng belai ke jeng study khlainai ka hangke jeng ma sungdai khlaio when you are in dark place where do you turn nangni ni kaisa stage ni life bo asakai bebagono monak ma hai life japsa nina ni life tong thogia tong kese boro tongai hamjinai tamo khlailai jinai abo hai condition o thangai sogoi pro where do you turn biang phasingo nang nahar biang phasingo in direction do you try to fix things yourself or do you cry out to the one who has the power to save nang niji saksangno da apo nang banjinani nang try khai nini with all your might with all your strength nini phanbai nang manana hinai da nang try khai fix khanyani bagai if you are trying nang jodi try khai ga nini phanbai hinke abo belai khina tebo jongjal khainai eba khai nang kai to ni power no da nang kai to ni phasingo da nang nahari hi kai to nangle mothangai mano abo hai jorawono tini kai to bini busarok no kap mom aje plead abejon khaimaro bini bokhani hoje nangjagai suri mani tei in humility ni sa koinene meekness bekai je thangnai rok tini borok delivered khlaijabo jemon romdi jeng khoroksa swimmer ngai tui hiogei thangtani a tui hioknai sa bo accidentally bo drowning ungkha bo tamnani bo tuyok lekha a tuyok lengna ni bagai a rescue khlainai rok borok muthangna ni bagai thanga help save khaina bagai thanga borok saimano a borok niji bo swimmer si himpono tui hioknai simpono borok niji saksak muthangai malia aboni bagai borok rescuer nangkha borok bo help nangkha tamni bagai bini life no bo save khlainani bagai koboni bagai oro jungno verse 3 to 4 oro jungno phonugo if thou Lord shouldest mark iniquities but there is if thou Lord shouldest mark iniquities O Lord who shall stand jaro but there is forgiveness with thee that thou mayest be feared hingai oro jungno phonugo je samis oro jungno nukha lopmungni bisingtei bo acknowledge khaika admit khlaika kai toro simise kothar holiness bini bisingo simise miyai himani justice himani tongo bo abono sini wei recognize khlaioi kebo bini boskango basai mania jemon nomdi oro saka O Lord nang ani sumsongno jodi yasi surka ani sumsongno nang mark khlaika ani sumsongno nang kaisa detail khai nang porika sabose basai manai kaitoni a kaitor bai yasi surjak sumjogo jeng sungsaro wansugo jesek moral him tui sungsani bororok himui tongpono jama jayano romui tongo himpono kaitoni mokolo kaitor yasi surka hangke kaitor jini sumsokno in jeng kaitoni mokolo to jeng sumsokno jeng mark khlaijak hangke sabo basai manai tar mane kharo jungno phunogo je jeng se ulta judge ngai tongphiru bororok bai ari ang jao ari nung jaya jeng kebo jaya jini kuno jamani kre jeng kebo phuno
kaitoni a bijaro basai maya kaitor yasi surka hingke a yasi surmani hoite jongno tini bondo khlainani hingkai tamo bai bondo jongno khlaiman hingke stop khlaiman hingke it is only God's mercy and grace kaitoni khairokmani a khairokmung grace and mercy ni bising dei bisi jongno kholobai manu jini sumsokno te kuno ya oboni bagui no oro sawo conjunction word hiaba kaitor jong kebo chin jayawo jong kahamini manya abono si sawo kebo basai me ani bijaro aboni bagui no there is a forgiveness hiaba nini ajago nakarmung male to aboni bising dei jong nono kiri wei manu oboni bagui oro belai kheno je nango jong jini life o jesek pano jong moral ungdi jeng jesek puno universal truth no use khaidi jesek puno chini borok ni human merit by chini degree chini quality chini borok munishoni je standard dharmic ni standard je humanly standard je jeng follow khayo abong kha self righteousness abo jeng kaitoni standard no jeng puno jaga puno khobi aboni bagui no romance 3 ni 10-12 sawo kebo puno kaham kre jotono sumsoko klaija hingai jeng tamno tei chini bisingo debate ing tongba ari nung sawo angjaya jeng kebo si saya jeng sakha hingke kaitoni forgiveness bai si sawo kaitoni nakarmani bisingti si sawo kaitoni grace and mercy bai si sawo phiaba jeng je a jini laibo jeng jama saya salai kaitoni grace manya hingkai jini kono jama se kre jeng joto si sumso jeng a jinis no buji mayani bagui si jini life belai keno jeng jal onek kisu a jinista no jeng bujiwi mangkha hingke nomrota si sekang nongkor phaigra nai a nomrota kre hingkai jeng srengui bo mania jeng jini bisingo onyene bo ungala jeng buji bo mangala jini bisingo sumjokni consequences mangje phai tongnai ga oboni bagui oro verse 4 obono sawo nini bisingole kaitor forgiveness tongo aboni bisingtei jeng nono kiwi jeta mano maniko oboni bagaro forgiveness himaniko okongono sawo kaitor ekdigi hinga hingke jengno yasi sunani hingkai jeng keba phono aro bini bicharo jeng khobjagui maya jeng jawi perfect ngai maya te ekdigi hingka hingkai aboni bagui bini bisingo a forgiveness tongo kaitor je borokno forgive khayo tini a borok bini bisingo a konyane bo nukjaknai hingka aboni bagui forgiveness himani kok Hebrew kok bai hingkai selika hino abo belai khai Old Testament roko rare kok jeng nogo Old Testament roko kaitor je borokno forgive khayo complete pardon bo khayo completely bo forgive khayo kono ordek khlaya hingka aboni bagui jeng aro ma buji thai kaitor jengno chini chaya no phunungnani hini phunungna thaka hingka bo jeng aro completely chaya si chini sumjok si hingka ekdigi chini sumjok te ekdigi bini forgiveness abo both side no ajaga tong aboni bagui oro sawo je kaitor no jeng kiwi mano hini sawo that thou mayest be feared bahaike oro kaitono kirinani himani kok obo just sikri sokroni kiri mungya obo kaisa kaitoni a reverence kaitono respect kaitoni a holiness kaitoni a forgiveness abono jeng kiri manisi abono jeng mani wi choli manisi abo kaisa jeng obedience jeng choli manisi abono a kiri mung hinisa hingka o jaga forgiveness hinmani kok obo jengno bo jaga telang jeng kaitoni forgiveness mani tongkha hingke jengno bo jaga telang jengno kaitoro suri sinai kaitoro jeng gratitude jini life o belai khai jeng khatungmung thanksgiving bai khai kaitono jeng love sinai jini bisingo a musungmung phainai kaitono jeng borom renani kaitoni lama kaitoni byabostha kaitoni provision bebakono jengno abo a lama jengno tlangani a jinis phaijinai oboni bagui oro roman simani 2 ni 4 jengno phunugo kaitoni kindness kaitoni khairokmung himani abo jengno bo jaga tlang it leads us to repentance kaitor je borokno khairogo kaitoni khairokma jeng jodi mangkha hingke jengno aro repentance tlango jini bokha phirokmung jini sumsokni hoite onutap jengno khlaio oro obo jeng o message rok obongkha kaisa kothma kaham the heart of the gospel ni bisingo asol bokhori bokhani kani kasani center ni kongno je that we cannot stand before God kaitini mokolo kaitini boskango jeng basai maya jini kono power krei jini kono kaham krei jini kono merit bai jeng basai maya phiaba kaitini grace kaitini forgiveness abo simisi tongnai hinis a forgiveness jengno change khayo transform khayo jengno gothang khlayo jengno obedience khlayo bini lamati himnani
जोंनो जिनि सुमसकनि हयते जोंनो जायानि हयते इनिक्विटिनि हयते जोंनो याकारिवै जोंनो बिनि लामाव सय लामाव जोंनो हिंदिव जोंनो नाकारो आरोनि हयते अर सामिस जोंनो अबनो फनुको जोंनो अरनो जोंनो रिमाइंड खालायो जे काइटुनि जस्टिस आबंखा बेलाइखे परफेक्ट बेलाइखे ट्रुथ बेलाइखे राइचियस ते बिनि खायरकमु बेलाइखे कुपलुम ननो आनो रिवो आ खातुंगमु आ हु रिपेन एन्ड ट्रास्ट जे बरक जों रिपेन खायो जे बरक जिनि जाया सुमसौनि हयते अनुताप अंगिया जात व्यक्ति कोनो दिनो पुनो परफेक्ट नङै माइया कोनो दिनो पुनो काइटुनि मकलो नों गाहामङै माइया आबनि बागै why do we need repentance why do we need forgiveness काइटुनि मकलो काइटुनि बसकांगो without repentance जिनि लाइफ repentant life याहके 2025 BC वो जिनि केबो जदि जों repented life जों लाइफ काइटुनि मकलो जों repentance गरिजात लाइफ still जों आबो हायके 2024 थांमायके न जों दंनानि नायो हके we will never be reconciled जों काइटर बाय करङै मांगला जिनि सुमसकनो जोंनो सेपारेट काइटुनि नाय जिनि सुमसकनो जोंनो तंथरि तनि नाय जिनि सुमसकनो जोंनो धार्मिक नामै तनि नाय पियाबा कोनो दिनो कोनो काइटुनि डिग्री व जों कजागना पियाबा जिनि सुमसकनि पजा बारिमां तेबो तलावसि जों कलकनाय आबनो जे रिपेन्टेन्ट लाइफ बाय रिपेन्टेन्ट लाइफ यानि डिफरेंस हिंगाय जों मुइतो मा खालायनाय फरगिवनेस काइटुनि तेकाइसा नाकार जाकमु आबो जों जिनि फान बाय जों आर्न खालायमायनिया आबुंखा जों मुइतो मा खालायनाय इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड काइटर बाय रिजाकमानि काइटर बाय फ्रीली रिजाकमानि गिफ्ट जेमन रमदे नों काइसा रिन गनां नों रिनसे सुबायलिया पियाबा आ रिन रिनायसा न बसागा नोंते सुना नांलिया नों आ रिनोते सुना नांफिलिया नों आबो हाय जुदि सावै रिजाखायके नों लगे लगे किफिलिदा रिख्लाय फानो ना आ बरनो नों आसके हामबायरिवानो आमसके हामबायरिवानो आबो हायंगलाक दिबा आबो एग्जांपल काइटर निनियानि सुमसंनो फरगिव खालायरिखांके ना कारिरिखांके निनि लाइफ थैंक्सगिविंग लाइफ थैंकफुल लाइफ ग्रेटिट्यूड लाइफ वर्शिपिंग लाइफ ऑनरिंग लाइफ फियरफुल लाइफ नों तंगलाक दिबा काइटनो बिकॉज बोननो फरगिव खालायरिखांके फ्रीली आबनिनि सुमसंनि पजाबायजो नों मानलिया ठीक अबहाय लाइफ रिपेन्टेंट लाइफ अबंखा वर्शिपिंग लाइफ अबंखा फियरिंग लाइफ अबंखा काइसे काइटनो ऑनर ओबीडियंस काइटनो मानि लाइफ अबसि नायो काइटो अबनि बागै verse 5 to 6 I wait for the Lord my soul doth wait and in his words do I hope my soul waited for the Lord more than they that watch for the morning I say more than they that watch for the morning ang subrayno nasingo ani phola ani soul waits bini kokthaiyo subrayno simisi more than watchmen for the morning or je watchmen hini je koksawo from the ancient time bo agini jorarago aje nono watchman hisabe borok bongni duty toni furu borok duty tong furu mo hor bahike ainani horsa salsa obahay bongni duty mo hor bahike ainani borok je wait khaitongo phung thun salanga thun ni bongni je a duty ni watchman borok wait khaito borok a horno satung khlaisimania pheba borok saimano confident tongo mo hor paikino phung phainai as a waiting period something borok bongni powerful by borok khlaimania pheba borok saimano o horni pore phung phainai abono a confident kaitoro जों काइटुनि बररक काइटुनि बसारक अबनो जेता फुनो काइटरनि थानिव जों सिकार खालायनाय एडमिट खालायनाय काइटुनि फरगिवनेस जों मानजाक बररक वेट खायमानि तामा वेटिंग हिमानि अब आसुक इजिया जों साइमानु अब हाइ स्टेज हो जिनि लाइफ आसुक टेक्टो कस्ट हो आसुक जों जालो आसुक कुथुगो जों थांगै एफेक्ट ngै परो जिनि स्पिरिचुअल लाइफ इमोशनल फिजिकल बेबागोनो आमति हाइ जराव ब साइमानु अ जे वेटिंग काइटुनि थानि अब होपलेस या आबंगा होपफुल वेटिंग गा अबनि बागैनो अरो साबो सातुं खलायनाय काइटले खलायनाय नेक्स्ट मर्निं as a confident as a expectation as a kaituni yarango जों जे rooted bini promise जों ओंखा हंके आ confident फायो आ expectation फायनाय काइटुनि थानि expectation दंनाय काइटुनि थानि confident दंनाय काइटुनि यारंगो जों गोरोंनाय rooted नंनाय कोनो दिनो फुनो फेल इया बरक मनुष्यनि थानिव जों confident बरक मनुष्यनि थानिव expectation आबो जोंनो फेल खायो आबोनि बागैनो जों human बररक जों वान सुखथाय क्लायो जिनि confidence हाबनि थानि काइटनो सब समय न सेन्टर तनि वे जिनि confident every relationship human being बरक मनुष्यनि बिसिंग
tangai failure phai tangai destruction phai tangai nosto tangai a somporko ta hamia जों bahan bethunyo simi apply khai do kai to ni a lama a provision a byabostha bai जों apply khai nok nukhung tangai tini kaham kereng maya tangai tini bihik besai thansangai maya tangai tini a kubui hamjak mung जों sungsaro relai maya tamo lacking dong phiaba bahan bethuni no simi system stress khlai je mansa relai dong as a confident as a expectation abono no success khaya success is in Christ kai toro simise Kristo simise bono mediator chini lai bong khai kai tor bai जों kereng chini ayareng koso no siseng sak thepana nayo kai apa possible ya aboni bagai in every relation in every family in every kubui lamao a kai tuni a connection tuna nangai kai tuni ayareng tuna nangai tini a kai tuni lama ti phayasa kai tono जों chini laibo center khayasa kono jaga kono success ya that's for sure obo belai khe nango aboni bagai tini as a kind of waiting as a nursing laimani tini a kaijor a samis ni bisini kai chungno phonogo a confident aing this phai aing this yarang suro aing this alama phai inga o jaga wo जों personally jodi जों nai ne khanke are you waiting on God nung kai chini thani wo nung wait khlai ja tong nung nasingai ja tong tabuk nung nasingai tong kai जों chini poito chini khatungma chini hope जों lose nani ko ya don't lose hope bini timing no trust khadi bini a jora himano bisas khadi even though chini lai onek samoyo yang waisa ayang waisa जों dragging khlai jago yang waisa tlang jago yang waisa sodon jago nobar khotro ayang waisa khlai jago hai phiaba his word kai tuni a kok thaile belai kai full of promise ka aboni bagai nang a kai tuni kok thai nang romai tong manai hold on khai tong manai khoroksa farmer bo bini crops no muikuteng no bo jodi kai khangke bo logi no bo immediate result bo naya immediate result bo nuglak phiaba bo saimanu bo process saimanu a timing saimanu a harvest a fosol ungui nai a sokpai nai bo saimanu inga oboni bagai verse 7-8 jungno orono phunugo let Israel hope in the Lord for with the Lord there is mercy and with him is plenteous redemption through the Lord subrayuni bisinti se a phiok jak mu let Israel who are Israel tini kai tuni besaro we might be Gentiles जों chini chehara wo thuyo Gentiles ngai manu but in spirit we are Israel जों jodi kai joro mothang jakke oboni bagai o Israel rok norok kai tuni thani se hope toni di kai joro se khatung di kai tuni lamao se norok tong di subrayuni lamangkha kai tuni hamjak mangkha abungkha steadfast love ni so abungkha firm abo unwavering abo loria abo gerak a hamjak mung जों sungsaro amti hamjak mung maraman जों wanglak sungsani hamjak mung tini tongo khana kering nai sungsani hamjak mung abo norom jat abo gerak yareng kai tuni yareng jadia bo sungsani soitani yareng ja kintu kai tuni hamjak male abongkha gerak tini bini a hamjak mung baino jungno muthangka jungno phiogoi tubuka redemption khlaikan aboni bagai o Israel rok norok aro si khatung di je bini bisingti a kubui hamjak mung nung mani mano a kubui hamjak mung te khoroksono bo te takhu bukhuno bo nung riwoi mano abo hai hamjak mung si kaboni bagai o sami sungnoro phunugo chini laibo asuk obosthayo जों experience khlai thangpurugo a journey wo kai tuni khairokma tini jungno ringo he calls jungno ringhoru Israel norok a hope kai tuni thani toni di tangai why because kai tuni hamjakma God's love is steadfast kai tuni hamjak mangkha gerak kai tuni hamjak mangkha loria abongkha firm abongkha unwavering aboni bagai abo loria lilagya hinisa kai tuni a phiok mung redemption abo stingy abo no rinamu chungya titi riyanti abongkha kobolom full hinga a ultimately je redemption who is that redemption abongkha sobrai Jisu Kristo no samasikla chini redemption is our Christ bono chini sumsok no rujukha nini ani a burden nini ani a sayani kosto tekto jungjal no जों जे chini life face khayo biang thana tam kaina amsego thangai effect khayo abono rujunai sobrai Jisu Kristo aboni bagai जों ma sungtai klayo have you placed your hope in God's steadfast love and redemption nini a khatungma
nini a hope kaituni a hamjak ma kubui kerak hamjak mungo dan nung tepa suka yapar suka te kaituni a phiok mungo nung ang tini kebo kaituni a hamjak mung kubui hamjak mung subrai Jisu Kristo he is our redemption जों abono gosia जों abono admit khaya जों abono nangjak ya hinke tini abo belai khai kirima singjang oboni bagai let this year 2025 obo kaisa chini bagai a hope je जों a lama a hope a soisoni hamjak pung जों manjak ungnani ungthai a soisoni kubui hamjak pung chini bising tongkangke जों kaisa te kaisa no जों a kubui hamjak pung no जों rimana otherwise obo jotto si destructive ungnai koboni bagai tini oro जों osakaino je salainai je Psalm 130 obo kaisa journey obo kaisa bomo hai jorabo chini bokha baijak जों je despair जों bokha baijak ni hoite जोंनो hope kaitini khatungma watlango from guilt to forgiveness chini sumsok ni hoite nakar mawa chungno tlango from waiting to redemption nasingei wait khlai tongmani subrayungno kaitini lamao aroni hoite जोंनो phiok mawa tlango redemption tlango o message जोंनो ophono so are you in the depths nung ang nini ani life belai kai sinking belai kai drowning condition ta tong kaitono maiya kaitoni lamao जों kaitoni lamao tongnai rok phuno si onek kisu जों tamong tham piaba kaitoro maiya kaito aboto tebosi inga abo hai jorabo kaitoni borok nge borok saimano borok saboni thaniwo thangnani nang borok sibo jibono laibo oboni bagai nung ang a condition ungpuru are you in the depths a kuthuk obostha nung thang soi klai tongkangke cry out to God kaitoni thaniwo chirigui kapdi kaitoni thaniwo suridi kaitoni thaniwo yapar sukdi kaitor I am angatu yute piaba nini bisingti simisi alama are you burdened by your sin nini sumsogo nung belai poza nung rujojak da piaba muito khaidi remember there is forgiveness kaitoni lamao bini bisingti simisi a nakar are you waiting for him to work kaitoni bag kaitor nung nasingei jatong kaitorani laiba samung tanga bagai nini a hope kaitoni a promise no yafardi berawai risukdi aboni bisingti kai nung experience khaimanai nini ani laibo as a steadfast love aboni ni bisingo nugina aboni bagai Charles Spurgeon bo kaisa kok samani tongo mane the best prayer जों kino oma bo kam kai suri sukka mini suri mani kok thairo khana sukka khana tok sukka piaba the best prayer जोंनो boro phono kungai kaitor nini bisingo kuno he doesn't need the eloquent words ma haida nini bisingo ase kok thai kok kurung khana to kaitor abon naiya nini a sincerity bokhaw nangjak sugei bokhani hoite lukhlai kaitor ni thani suri mani kaitor I need your mercy I need your hope I need your redemption o bokha nangai tinoro sami suri ma hai ang kabai suriwo ani bokhaw groaning jak tini abosi jotni best prayer ni sa kaboni bagai जों muto khalai layano जों chini life bo jefro pano chini life bo chini sumsok ni bagai chini guilt sin ni bagai chini bokha baijak belai khai darkness chini bisingo tongpro जों kaitini phasingo जों nahar layano surimani bisingte honest prayer bai khai bokha lokhlai laisuganu ngai bokono dino phuno haksalang tongya chini bagai bokhanawo aboni bagai bini mercy bini khairokma te nini je brokenness bonono belaikena lamari nai aroni hoite aboni bagai trust in God's forgiveness kaitorni forgiveness no nang bisas khaidi khabera sukdi acknowledge khaidi practically sikar khaidi je forgiveness ni bisingti khaisi mise nang kaitor bai kerengai manai takuk muku bai kerengai manai hamjak mani phainai without forgiveness kono dino phono soisoni hamjak mung bo phaiya are ang hamjagai tongo piaba ang kaisete kaisa chayani bagai ang bono forgive si khaimai angkai abo bomo hai hamjak mung ngai man kaitor dobo hai kai phono ya kaitoni hamjak ma phonok mani subrai Jisu Kristo ni bisingti nini ani bagai sumsok ni bagai thimani a saya bonono forgive khlaiga obono bele hamjak mung sung kan ngai hamjak mung abo sung just word by simi game khaiga ngai ya abo belai ke profound aro belai ke sacrificial
aro belai ke forgiveness obo jotto combination dongmani bisingo se hamjak mani word ongkhor aboni bagai wait kaitoni thani wok nasingdi kaitoro khalokdi patience mani toni di kaitoni lama kaitoni promise no simi sirutukdi chini jibono chini langmao life trial phainai gobangma involve pangnai phiaba kaitoni a in waiting go kaitoni guidance manai kaitoni deliverance manai kaitoni provision ব্যবস্থা chini bisingo phainai oboni bagai anchor your hope ni saw in his word kaitoni kokthayo nini jingjol hinu a anchor a jaga si bera dini saw aro si khep dini saw nini a hope ni na khatungmong no kaitoni a kokthai kaitoni word aro si nini a jingjol no khep dini saw bini a je timing ungkha perfect timing nai phung aima haino phung bo horno follow khaima hai phungni pore ka hor phayo dini kaitoni faithfulness bo kono dino phuna fail khlai gai जोङो साइनो पाइसिनो बेलेका हामबाय काइटर जोङो जतन हामारे क्लाइचन God bless everyone. Thank you.